Abo telecom chimi ya tak sanjemon machine learning khanao AI khanao. Ka ba jodi borok hybrid khangar tam ro sung expect heman future technology ro. Artificial intelligence and machine learning ni hunuta. Bini concept hangke to agini simini phaiga do. Okay. Hangke artificial intelligence mane tamba nini mimicking of human intelligence. True. Haya diba. Hangke tabuk nungta rominya de tabuk 5G ni thajing salaiga. Asik data processing khaya nang. Amo to simple data processing mane tang nang suppose ang kaisa mobile nai tongkha. Mobile nai mani logi mane ang kaisa kuphan aro type rokhan khaya. Amo logi ang multitasking khlai tong. Audio nane gan rokhan khlai tong. Inge aro busuk data je streaming plus ni data processing ing tongkha. Amo ni bagai to nang tak traditional technology tabuk je sung ta use khai jama amo bai sung amono cop up khlai mi ang sinai Correct. inge amo ni bagai artificial intelligence hara amo ni jo salok plangnani angki impossible ni ma wanso Okay. inge artificial intelligence no khibiri bo tak ubunglia sung tak normally tam khlai sung google kaisa je kono jinis search khayo Correct. ang saimia nurnuti zakaya kintu kaisa Gemini ni phayo Correct. Google ni abo bini borni artificial intelligence Correct. engangke brotam khai ni search engine no bo automatically age to Google search engine se tongmani Correct. tabum gangke bono AI by incorporate khai rema bagi tamung kha bini je correlated nang scroll khai ngai kana jar correlated bini topics joton phai pai Correct. bo jekono nang tam kaisa siri gangke bini correlated joton phai pai am sabo process khaiba Correct. AI no khlayo data crunching bo mane data mane ko khlai yang nai ya ko tam possibilities tong kari wi boti khlayo ge same jinis nang samung tang thani bo jodi AI no nang ko khayang tang ke mane nang efficiently samung no nini tabuk to electronic jug basang electronic sung khibi bumalia am bonya masol nai computer ang thang nini mobile ang thang ge AI no in future bono samung implement makhani bono Correct.